Mwaramutse cyangwa bivanye namwe wese aherereye. Umunsi ugiye kubabwira iyi foto mubona, iyi foto y'umwana asa n'ubuhetse uwundi mwana. Ushobora kuba wamaze kuyibona ukibaza ati mbega byavuye kuki. Ushobora kuba wabifata nk'ibisanzwe, ariko nk'uko iyi foto ya mbere yababaje abantu benshi ku isi, naje ndimo cyangwa uwo wese ushobora kumubabaza. Mu gihe wumvise iyi nkuru uraza kubabara by'ukuri kandi cyane, ariko uraza kunakura n'ikigwa cy'urukundo. Uwo mwana yakunze murumuna nubwo yari mu bihe bitoroshye. Icyo ndagusaba ni gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo uzakurikirana ibiganiro byinshi biryoshye ndetse byigisha bica ko iminsi yose, ndetse tugusaba ko unabisangiza n'abandi. Ni kenshi ukunze kubona ifoto na cyane ifoto za kahise, ukabona ukiyumvira ati mbega iyi foto yabaye iki. Bamwe bariyumvira bagashaka kubimenya, abandi nabo bakabona ko n'ibisanzwe, ariko burya si ibisanzwe. Niyo mpamvu tuza tubazanya rimwe amafoto yagiye aramamara n'ibyayi byabaye. Iyi foto mubona ni ifoto y'umwana w'umuhungu muto ahetse ikiziga cyangwa ahetse umurambo, ahetse umubiri wa murumuna we yari yapfuye. Murumuna we ni petit frere wiwe cyangwa young brother wiwe yari yahitanywe n'intambara. Uyu mwana yabonetse mu mafoto y'intambara yabereye mu Buyapani. Inyuma yaho hatewe ibisasu kirimbuzi, bombe atomike cyangwa atomic bomb byatewe mu Buyapani mu 1945 gishyiga 1946 mu ntambara ya kabiri y'isi yose, deuxième guerre mondiale cyangwa second world war, aho byatewe ahitwa Nagasaki na Hiroshima. Iyi nkuru benshi murayizi, aho hapfuye abantu ibihumbi amajana. Iyi nkuru twayikwiye kuri cya Wikipedia, ikunda kwandika inkuru zisorongoye, inkuru zihweje neza. Uyu mwana bivuga ko yari atonze aho baturira imibiri y'abapfuye. Musanzwe muzi ko hari ibihugu byinshi umuntu apfuye batamushingura, ariko bamuhamba ariko baca bamuturira. Ndetse nimba ari ukomeye bakegeranya umunyota wavuye mu mubiri w'uwahiye, hama bakajya kuwubika. Guturira ibiziga cyangwa guturira imirambo cyangwa guturira imibiri y'abapfuye ni umugenzo wo mu bihugu bimwe kandi atari na bike. Iyo umuntu apfuye baramuturira. Uwo mugenzo witwa cremation cyangwa cremation, ugasubira guhamba cyangwa gushingura umubiri w'uwapfuye. Iyi nkuru y'uyu mwana ntisanzwe, kuko uyu mwana yaje azanye ku mugongo yiwe umurambo cyangwa umubiri wa murumuna w'agahungu gato karumuna kiwe young brother kari kahitanywe n'intambara, ngo baturire uwo murambo cyangwa baturire icyo kiziga cyo cyangwa baturire umubiri wa murumuna we. Iyi foto yabaje abantu benshi gushika naho yabaje abantu benshi cyane ku isi. Benshi bagira icyo bayivuze ko gushika naho Papa Francis mwungere mukuru w'ishengero rya Eklezia Gatolika ku isi yose yasabye ko basohora ifoto imeze neza yanditseho ijambo ngo ibyamwa by'intambara cyangwa fruit de la guerre cyangwa fruit of the war. Ushobora kuba warusanzwe warayibonye icyo gihe cyangwa icyo gihe ukibaza ati mbega ibintu n'ibiki, cyangwa ukaba ushaka kumenya ibyo ari byo. Icyo gihe Papa Francis yateka kubashyira ko munsi umukono wiwe, byerekana yuko by'ukuri ari papa nyine yarayikeneye, ariwe yayitumye ko iyo foto. Ibi Papa Francisco yabikoze kugira ngo yereke isi uko intambara ari mbi cyane. Intambara ni mbi cyane na cyane ku bana, ku bakuze. Nta muntu intambara n'umwe itagira ingaruka mbi. Icyo gihe Papa yashatse kwerekana isi ko intambara ari mbi cyane, n'ukuntu ibigwanisho rohonyangana cyangwa atomic bomb cyangwa ibisasu kirimbuzi bigira ingaruka ku bantu, na cyane abakiri bato, na cyane abana bato nibo babihangayikiyemo cyane, ko bashobora kuba cyangwa imfubyi bakabura ababyeyi, ndetse bakabura no kwitabwaho, ndetse n'ibindi byinshi. Abana bo intambara bagira ingaruka mbi cyane. Uwo mwana w'umuhungu rero muto, icyo gihe ngo yari afite imyaka 10, ngo yagumye ahagaze arabohora uwo murambo cyangwa umubiri wa murumuna we yari yaboheye mu mugongo.
arawutanga barawuturira, aguma arindiriye araba ingene umuriro uturira umuvukanyi wiwe, anagira intimba canke umubabaro ukomeye, yihekenya iminwa, amaraso araseseka kubera umubabaro mwinshi yari afise, nk'uko ikinyamakuru ca CNN cavuze iyi nkuru kibivuga. Hanyuma ivyo biheze, aho gahungu kaciye gasubira inyuma gatambuka bukebuke karataha. Ni ukuvuga ko bahejeje guturira umubiri wa muntu nawe yaciye asubira inyuma bukebuke arataha, ariko yiriye umunwa yavuye amaraso menshi. By'ukuri yarababaye umubabaro utagira uko ungana, karaba wewe yarababaye aburwa n'uwo yobibwira ko abantu bose bababaye ico gihe, kuko mu gihe umubabaro ari rusange biragora ko hagira uwuremesha uwundi canke ko hagira uwukomeza uwundi. Nawe yarababaye arabura uwumukomeza, na nyine ari uwumukomeza ahitamo kwikomeza nubwo yari akiri umwana muto. Ni inkuru yababaje abantu benshi, nawe bashobora kubaza, bashobora kutubwira muri commentaire uko iyi nkuru yakiriye, nimba iyi foto wari usanzwe uzi ivyayo. Iyi foto gushika ubu yahawe izina rya The Boy Standing by the Crematory, bisigura ngo umwana w'umuhungu ahagaze hafi y'aho baturira ibiziga, imirambo canke imibiri y'abapfuye. Iyi foto ni ifoto yamamaye cyane, yamenyekanye cyane ku isi, aho benshi bibaza ivyo ari vyo. Iyi foto wayifashe ni Joe O'Donnell, umufotographe karuhariwe canke gafotozi w'umunyamerika, yamenyekanye canke yamamaye cyane kubera amafoto yafashe mu minsi nyuma y'iterwa ry'ibisasu. Musanzwe muzi ko abamenyesha makuru baca bagenda iyo habaye ikintu cyo bagenda gufata amafoto, nimba ari ahantu habaye intambara. Niho iyi foto y'uyu mwana yayikuye, niho yashoboye gufata iyi foto, kuko abamenyesha makuru cyangwa abajournalist barafata amasanamu bakerekana uko ibintu byagenze mu gihe ntambara iba yaraheze. Uyu gafotozi Joe O'Donnell we yapfuye mu mwaka wa 2007 afite imyaka 85. Inyuma y'imyaka 39 ibisasu bitewe mu Buyapani, kuvuga mu 1984, bagitohoza benshi bashaka kumenya umwana uwo ari we, niho umuyapani yitwa Yoshitoshi Fukaori yari asanzwe aba hafi yaho ivyo bisasu vyatewe. Yagerageje cyane kurondera kugira ngo amenye umwirondoro canke identity w'uyu mwana w'umuhungu, arabura. Aho hamwe umuntu yiha kurondera identity mu gihe abonye ifoto yamamaye mu gace abavuka, agashaka kwerekana kugira ngo abandi bayibone, kugira ngo amenye neza uwo muntu wari we. Mu nyuma uwundi yitwa Masanori Muraoka, wewe yemeje ko ako kana k'agahungu yari akazi bakiri bato, kandi bahora bakina. N'ubwo uyu Masanori Muraoka yavuze ko yibagiye izina ry'umwana w'umuhungu cyangwa iry'umwana w'umusore. Icyo gihe yavuze ko yibuka, nuko icyo yavuze ko yibuka icyo gihe nuko ngo bahuye umunsi amabomba ahejeje guterwa, nawe ahetse umubiri wa mutoyi wiwe. Namubagiye impamvu amubwira ko abavyeyi batari kumwe n'abavyeyi. Ni ifoto yamamaye cyane, ifoto ivuga ko byinshi gushika n'iyi saha. Nawe washaka kutubwira muri commentaire uko wumvise iyi nkuru. Ese iyi nkuru yakiye gute? Iyi foto bwayiboneye canke niho ubonye bushasha? Nuko rero byagenze, nuko iyi story yagenze. Cyenda gusaba no gukora subscribe cyangwa se abone, kugira ngo uzozakurikirane amateka y'ibintu byinshi byagiye biraba ku isi, ndetse n'amateka y'ibyamamare bitandukanye. Nimba ukoze subscribe cyangwa se abone, ndagusaba ko j'aime, partage, commentaire, ndetse unabisangiza n'abandi bashaka